24. Matthew chapter 24. Itaraparache chia feligerei met sokun aramas sipwe usuni non ekei fansoun. Met sokun aramas sipwe usuni non ekei fansoun. Mariti God. Esa pue kapas ebe rubete kai papasa pue kids si we watch the news ikarogorong usun metafis nor kei radikere ren what there was gosip me fis nor Ukraine ne fidel Ukraine me Russia right now. At the end of this broadcast it was patriotic si war rong naratiatic feriter metafis nor kei nge amerautia atsibowe the times that we live in. Amerautia as a Christian, the times that we live in, even people that are not Christians right now, they're asking questions, where they're wondering what is going on in this world right now. Metaborefis, ekarwor sa Christians, nga rapong dara ask questions, ngeri ekar Christian, arrowe siri riga, this is, if I were non-believers asking this kind of question. Why? Where rakura ekos activity ngerapar rebi par pirorong sokure fos not pipen ala rabasa porosa ngike kita se pofis memwen arat sabon Jesus Christ se poriwen sefa iwe renawe ibo pusibwe pan tie fegan norang kot kapas pure porere sikit ren met siaran nomnon marke rergere. Matthew chapter 24. Sugiro pipen Matthew chapter 24 verses 3 ngeri 14. Ay buwan nari wag siligat. Era iwe nupo Jesus amot warawa suguro rif. Ekwa chon ka rafi torren ngeirchek. Ratugor ngeri. Kosewachen ureriken ire te po fisek kebet tots velisin. Kubo berigeriken asisinnen fansoun am warato me ewe fansoun saporon. Iwe kei disciples non God kei chor kei ratore Jesus nari fansoun iwe rakka pasisiri e po ire to abu fansoun ko pori win sefen e fansoun saporon iwe listen carefully pues Jesus Christ e perveri kapasis ngese poputawan iwe osapari worry abi kan disciple ne ka chor kei pues if iwe nari fansoun pori win sefen abi o abero ire po narawi yer nare yer tu tau ser yer veien nare ratur kurok nare ratur ren ira tur wari sefen no esa pura vet Jesus Christ ya pasa Jesus Christ e bo puderi de perveri e capaces ifana capaces e capaces ko choke re Jesus re rakose wotsen urerikem ire te po fis e kebe tots verisil ko bo berrikem es sinner fansoun warto me e we fansoun saporon. Instead of Jesus Christ giving them an answer like dates and years and months given ni fansoun, Jesus Christ pupudari the answer ri kapasis. One, opwe mamasa pues aborreben epwe otupuke. Nakuraye. The answer Jesus Christ periveri ke chokke nari fansoun is up time. Esap fansoun, esap year, esap ran. Pwede kaya ye dairuru ye the disciple rebo sili. Iwe ga Jesus Christ agi periveri answerin esap time, esap date, esap year. Pwe mamasa pwe sapor reben epwe otupuke. Praise the Lord. Yapai para pasan on the same chapter rujak. Sapor reben asire ever ran. Arewa kurok ya kibet tots krapafis ya sap mo ekewe choneng arewa rai nge ewe sabi chek asire at sawol chek afakusire ewe kot sam I asire esa parorrebe iwe seri gache Jesus Christ asa po sa poro ne periveri kapasis verse 5 pun chammo karabas krapafeito ferite o apasa ngang Christ iwe robotu bara chamong aramas. Because of technology today, ngasisiri ka umigar par research ikakatol yakura ekesa kurbe thoughts nge pokiten what they're on Tibetan what they're on if I went
social media chiputo kurabe touch what happen around the world. Iwe sia kura nge ahora rabasra claim miri geir Jesus Christ. Me ora rebexiko chomong arabas irbi osen follow this man. Rao se tupuro. Pwede iwara abo ka pasa, pwegang ewa Jesus Christ, ngay war narkowe fansoun nom, ye ngay wari wisefen, non futuk. Iwa chok osuko, wasisen, ewa irasirira, po chong mga rabas irwi, ifaiwe, ferpat tupuro ne nugu ewen, chong mga rabas irwi ferpan, tapora ifaiwe, follow this man. Ne soran nim ngeri kewe sirki di so rebiran nom, Rabi Fidiace broadcast, share the broadcast, share a Facebook, RCA na share kapasan ko tarap share a broadcast. Matthew chapter 24, iri kay karok karator. Iwe, aperu eri kapasis, ngida peruanan. Pwe mamasa, pwe sapo reban, pwe otubu kebi. May paro reban, ever white is a city ka, iwase Australia ka. Ngay para pasay bakura war video one national television was one national television ngay ibet ya pasa ukura ba was social media ngang Jesus Christ ewe enom to be fairy tv narakwe year 2000 some years ago iwe what's our interview AC iwe pota it's what someone arabas resepan nugu ngere Jesus Christ. Iwe ke war narkowe iara. Iwe periwan merere wen wasen Kator pamer wasen teach him how to word his mouth. Ike word his words I'm not surprised sa mga arabas reserugui. I'm not surprised sa mga arabas reserugui pwe ilachak parusura iwe war wirewe. Okura Ukugurar ako etsine aparosa kantitit paros pwe peora rabas ropo tupuro ira pata Jesus Christ period kapasis nger obeban masa pwe saporeban pwe otupu kebi iwe titidari where paros where claim pwe Jesus Christ re Australia and na what TV ikawari a news channel iwe te apa sa char interview di city Iwe potay siyo sa mga rabas krebipan nugu sa puyen a Christ. Iwe ay pa siya I'm not surprised because when I first came 2,000 years ago, bipat sa mga rabas krebipan nugu pagagawa Christ. O akura kukun ekei sakuri titit poros mi dogori ara po tu baray sa mga rabas. Ira pata Jesus Christ ipuputera ar perueri ekei kapasis. Esi puputawa rier esi poputawan time, esi poputawan month, ngay poputawan opwe mamasa. Sapo-saporo, wakisiroru, o borogorong, okuragen maun, me porosen maun, ngay usap nuwakus. Metsya, nanamnon, narakei fansoun, sisiri rogorok porosen maun, sa rogorong okuragen maun, me porosen maun, narakei fansoun. Ngay usap nuwakus. Ekei betats rebafakur fis nge sapo esap tori wo fansoun saporon. Iwe, you encourage you brothers and sisters irwi noriden nari fansoun. Christ Jesus at sabon osap nuokus. Nupos si borong ekei poros ren ekuragan maun igabaun iwe rasisap nuokus. Jesus Christ sisap nuokus ekei betats rebafakur fis. Si bawewe di ekei betats rupafakur fis. Ekei betats rupafakur fis ngesap motori fansoun saporon. Wukesin fisu feru rupafiu fegen o wubewu rupawaur fegen. E bawor negita me cecin feru ekis medicine. Narai research siri ekei betats iwe afakun or in worst seriberom our typhoon worst seriberom our nater flooded neri worst seriberom where
akon waitress ekei fansoun ratorong non aramas ratorong non ekots feru ra experience di riafu nga akon worst city norko fansoun no. Usere gots first waru pamber out siya. Ekei riafu veirisin ra usunjak ekwe metek even fefin a eri mwen an epwe nodig. Eri kebi my sisters, eri kebi kafe thro a nodig. Abi upokon we di a methods. Na fasun Amerika era birth pain. Sipwe we di epwe ifai we merom Muratia asi o sakara o si torong nore COVID-19. Si buwa faswar COVID-19 sa parima. If I were nubwen hit the whole world was it chom mga rabas. Get into panic. The question is, when is this gonna end? When is this gonna end? Last week, last month, si Arorok Poros, eborewe se we mask. COVID-19 eborewe siro. Mamachak at sibore, West City osukosuk, pare osukosuk aberita. Esemang eborewe siro COVID-19 osukosuk, nga parberita pare osukosuk. Arpakan sibutorong betats a war befis nefi in Ukraine me Russia. Me have the potential Arab will become World War III. Me have the potential Arab will become a what then osuk-osuk verufan mi patori Arab osuk-osuk ren. Era first aid ekei riafu verisin rausunchak ekobetek even fefi de buari bumara borudo. My wife nublara borudo kan at an metek mumara borudo ekan metek kisiye. Apa no fitu awa burin ika fiterran burin apa metek parakis nge esoboro arporudo. Pu arke metek ik contractions wie check to ifesen nefider. Iwe nubara arpakan arporudo. Iwe arke metek rachek karfugen. Achek metek ekisiro parbetek. Iwe reida usun ekara riafu verufare pu experience di nubara rapato waraton at sabon Jesus Christ. COVID-19 esewo fen wesetiro nga parpobute pare osuk ren arf mi tori tu fitin arp become a what then world war. Iwe bet pota iwe pasakara pu eran rekara first wesitiwe osuk parveri te pare osuk miraf usur ge bichak teteniro ese cheror to wa fesenin reirausun an at sabon Jesus Christ poreri win seven nubulare pori win seven iwe verufan pu experience ini riafu nekara riafu repousun arabe fefin nodig michak karfugen ekara metekin riafu ri verufasi potorong non ese to wa fesen ese cheror waten cap nefider ibe nu posibo kurake sipotogori weweiti ne atsawon arapator atsawon karoto. Praise the Lord. Pai berere sisirei ewerran wa ferritri refudare sisirei esapor reverasire ewerran arrevo kuroka ke tos refisnon samoge ekwe choneng ikewera ngewe sabuchek eso reverasire warto na atsawon Jesus Christ era mifat sibiweweiti nge sibi tori at sibukura signs met de karabe touch group of is kara birth pains no posibukura kara sakuriafu verufara po experience city iwesiawe wintige rapato karoto at sa one Jesus Christ epwe ni win seven. Praise the Lord. Mariti ko iwega para news safari que chorka recapacity Jesus Christ. Mete pefis memoram era kosse wat ready game mete pefis ekei thoughts medicine como puede ready game sin fansoun rob warto mewe fansoun saporo Jesus Christ aperiori opwe mamasa mariti ko si pues keep pidi war first stand era iwe chamang rope fagate arnukuruk Nara fansoun rope
afagabere fider o but fagan ne fider muri chamok so fast chafara repefeito o tubora chamong arabas mabet muri chamok so fast chafara repefeito o tubora chamong arabas ira pata peruan e capaces Jesus Christ po puteri wan o pue mamasa pue sapor reben e pue o tubu kebi chamong arabas repefeito fairy day o apasa puegang Christ chamong so fast chafara verse 11 apare Jesus Christ apare new sefari in different words era buri chamong so fast chafara repefeito o tubora chamong arabas pokitera awatera verfurungai e pue patara ewetchen nefiden arabas mavetwa verse 13 ngeia e perikidu tori desoporon e bakurabarag oh praise the Lord. I encourage you my brothers and sisters. Verse 13 era ngeia e perikidu tori desoporon e kura marag verse 14 iwe arabas kropo afara feiri e porosen marag usun e bun god wan urusen ferufan pue e miren puerete ngeri arabas veirisin murin e paptori fansoun saporon praise the Lord. Era pachomok chon aparosai parosen maray sibuo paran negori e watsun god meikeya nare verse 14 puer Jesus Christ esap tori ara pori wisefen tori ara we parosen maray the gospel of Jesus Christ it would preach all over the world. It would preach in all corners of the world. Pota siya par kurai butsun got meikeya. Pue if I we ese me give chance to every people in all over the world. Arabe krogorong e parosen maray yebe garaya kota tori arabe firate and Jesus Christ e pure min sefenito. When e parosen maray the gospel of Jesus Christ not puga Romans chapter 1 e parosa ikiapasag e parosen maray iye ewe barabaren god atori abarawabe sin mi nugu John choose me John nugu Israel iwe ira e between ko siya barkura nare verse 14 e rei parosen maray e akom spread out non urusen ferufan iwe iraton Jesus Christ atori arapori wisefen pota pura aur arabas virus ira aur chance araporong e parosen maray o pura para wararen iwe betsirat ko te me give chance me watchen o kids medicine sipwe or at uitzending i garogorong e parosen maray bang malara petirato noon araben Jesus Christ. Praise the Lord. Open your Bibles to 2 Peter. Open your Bibles to 2 Peter verse 3 verse 2 Peter chapter 3 verse 9 yebeta pasa rechegara pupare pechekura era verse 14 non Matthew chapter 24 Erewe sabore sab mangne oporiwete anpon usurekots ra eki pue avasorottam ache got era avasorottam nyerikits pure sab mochen oh praise the Lord sebache got ere esab mochen pue even e pue tu meniro nge afer mochen pue beirisin repue eki eksefen praise the Lord yesakun netipen sebache got esab mochen arabas medicine reput manira ngeafer watchen pue arabas medicine repue ekiek seven repue air nu para roborong e porosen maray usun metarar first 40 da pasan na pugen Matthew chapter 24 e watchen e porosen maray e bako spread out all over the globe iwe iratun at saborato iri sefer pota pue aoran arabas chance robo usering pai per nuguruk abu darebet rogorong met ewo porosen maray we poros as Jesus Christ porosen maray when Jesus Christ iwe idara amera warar sibuwe ti rewe betsuko te pue ewo chen ekits veri si porogorong is giving the whole world a chance arapo sitting eri
porosen marai kota fangirikits not know that heaven Jesus Christ. That's why we should always praise the Lord. We should always mariti sa bacay kot pureven kot mi ubelbets mi uren chen mi wachen ngesap kitsvedisin sisap peutumaniro nge sipwe ekei eksefe. Ibo pura encouragement ngirikits nor ke fansoun siaran non esap rerin turara esap rerin bapari ekei eksefe nor kar ren no. It is right now. Pai perera ikere cek rerin kuramak rerin kuramak. Pai perera ikere arrekopwe rong merien got kosap pecek kura nerugom nekope fakun mut ngiri kapasen got epwe ekesiwa. Praise the Lord. Praise the Lord. Verse 11. Nonna 2 Peter chapter 3 verse 11 iapasa. Pokitere kevet tats merisi repetara narira parab met sakura rabas opo usuri opo maraweri. Praise the Lord. Idara perasi iti figuri kerei met sokun arabas sipwe usuri non ekei fansoun. Met sakura rabas sipwe usuri non ekei fansoun. Opo maraweri e barawi bin mi ronnam fan neverien god irarewin. Met sakura rabas sipwe usuri norei fansoun siakura ekei bird pains rapoputere fis siakura e riefeu e resvi popute narkoe yarara e pokarrero wesira nga afir par popute pare e pokarrero wesira nga afir par popute pare iwe met sipwe ferri no burak siakura kevet touch pai perera sisap nuwakus era sisap nuwakus Matthew chapter 24 nge sipwe bamasa sipwe fakur bamasa nge bet sakura rabas sipwe usuri nor ekei fansoun pai pere apa sa not pugen oruat piche era sipwe marawari e barai bipin min nam fan neverien god. Oh, praise the Lord. Narakwe yer aro Sipu tagori ara 5 years ago, 10 years ago. Kichvi tagori atsipwe. Sore irvi tagori arropwe. Isa pa irvi tagori, ga irvi tagori arropwe. Slack. Chipang. Narakwe yararo. And not a year right now. It's orfanso chipang. It's a orfanso on atsipwe turara. Pwe siakura ekei bird pains rapoputere fish. When I look in search into vet office non ekwas neri Australia wase flat itay karakari we asureri and roof kori kanna ugaria wase boruara ekarim what the flat na rekots neri bird pains by beriapasa ekivet touch robakom fish when at someone Jesus Christ ebwe wase niwin sefen. Iwe bet wisak si beferi iye. Ina putagay fai mira itera peraci ci fegan met sokun aramas sipwe usuri nor ekei fansoun. Nampai sipwe acho geri sipwe marawari e barai mi bin usuri bet pai perapas. Opwe marawari e barai mi bin miron nam fan neverien ko. Era ye bet sipwe ferri. Ye vet sipwe ferri right now numpara sia kura ekei vet ta safis numpara sia rannom nor ekei fansoun sipwe marawari e barai bipin numpara look into this word sipwe marawari e barai bipin nor ekei fansoun apon no iwe kai kura e illustration not pugen sab not pugen ngen nor sia kutak e kapaspin non Hebrew language iwe at the root of it, iwe to cut. Never serve kate iwe thoughts. Iwe nupa sikar kate feste pore sikar kate e wurro. Kate e wurro. I can more talk. Iwe kate kar five talk e wurro. Iwe raira sokun rena sipwe pin. Pun kota wachen sipwe pin. Nora ekei fansoun met sipwe ferri at si activity at sa wore pori win seven snampay sipwe barai vipin. Ifausun era barai vipin sipwe iwuro
seri ferufan. Sipwe cut away from the world. Nga sisap, if I were be part of the world, non ar ferisaku tipis. Nga sipwe cut away. Sipwe ibu seri papari ferufan. Ibu seri tipisiri ferufan. And ibu eri God. Parosan nim ngiri char ferufan. Nga kosap be part of a ferufan. Narar maniran non tipis. Narar duburo reragagan tipis rerewetefen. So what must we be? Not ekei fansoun. Metsa kurarabas si usuri not ekei fansoun. Nampay si barawari barawipin. Apa sa non oruat pizza sapun uligat wakasin agorbe. Oruan metat si usuri si achogeri at si ribets. Ewin si marawari barawipin. Oruan si achogeri at si barawari maray miribets. Same verse, same chapter, 2 Peter, chapter 3, verse 14. Yebinne, chiyebi, achekicheng. Pokitorowa, witi, ren, meninaran, relat sawore pariwin sefen. Met si ferry, narati kitiwiti, relat sawore pariwin sefen. Met si sokuri, met si ferry, pokiten, owa witi, ren, relat sawore pariwin sefen. O fokura chogeri, nibets. Fansoun nibets. Fansoun Amerika era spotless. Fansoun ratsi poribets. Fansoun ratsi potori ribets. Naratsi poikutiwiti. Rari rat sabore poribin sefen. Fansoun atsi poribets. We can only be clean igaribets by the blood of Jesus Christ. Mariti God. We can only be cleansed from tipisire ferufan by the blood of Jesus Christ. Nugu borosen marawan Jesus Christ. Etiwa Jesus Christ. Iwe achogeri koboribets by staying away from me togori araberi bengawa marawen ngurum. The blood of Jesus atogori araberi bituk seri tipisire ferufan. Ngapar wisom kubaachogeri. Poko saptorong sefen non tipisire ferufan poko panibengay sefen wisong at chogeri ko potowa seri tipisire ferufan po Jesus Christ met charawe afen ni betikits seri bengawan ferufan. So what must we do? Narachip kitiwidi rerat sawon Jesus Christ por sefen met si ferry nampay si barawari barawipin iwuro seri tipisire ferufan iwuro seri ferufan nga si non Christ iraewin namparu si fet si achogeriat si ribets nampariat si fet si sap esap or at mwen mesen God nampayu si pin namparu si ribets nampariat esap or at mwen mesen God si para next very same verse yebin ne abit yebi achegecheng pokiterowa witi ewarren at sabon Jesus Christ por even seven. O fakura chogeri, o ribets, esap or abi mwen mesen God. Si chogeri at si ribets, si chogeri ara sap or at mwen mesen God. Fansoun Amerika blameless. Era nibets spotless. Era Fansoun era origatit point si esap or at when mesen God, blameless. When that's the fact, yeah. Oba fakura chogeri, oboribets, idara oruan, erigatin, esap or rats when mesen God. Oh, praise the Lord. Erigatin, garuarun, nge, oba pan non kiramwe. Nge opepan non kiramwe. Sipwe Ewin point met sipwe ferry naratsiai kitiwitin rai rat sawon Jesus Christ por even seven. Ewin met sipwe ferry sipwe barawari barawibin. Oruan sipwe fet sipwe achogeri at sipwe ribets. Niwet satoli chok niwet Christian Jesus Christ. Eurigatin esap orach mwen mesen God. Ruerun
sipwe non kiramwe with God. Fansoun mereka spotless, blameless, and peace with the Father. Oh, praise the Lord. Mariti God. Eboram peace with everybody, with the world. Igarabas verisin chietiom. Eboram kiramwe gerir. Esaporam obut. Esaporam kobo chieben nan nerugom. Esaporam manirageri even. Nge eboram kiramwe ngeri. Ewin ngeri God. Niupan ngeri aramas. Eboram kiramwe ngeri God pan oruan ngeri aramas. Praise the Lord. Praise the Lord. Mariti God. Non ewin tesnorika chapter 5 verse 23. Not fansoun mereka ngai bueneri ewin tesnorika chapter 5 verse 23. Era now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ come again. Oh, bariti God. Praise the Lord. Praise the Lord. When there's a ferry, now may the God of peace make you holy. Sebasay God, atogori tu fitsin arapo make us holy. How? Ibang ngeri kids ngurura bipin, ibang nupan ngurura bipin aram nam reds, atogori empower kids, asipotogori tu fitsin maragori barag bipin. So now may the God of peace make you holy. Go to check patogori make us holy. Irapata at the end of the day, let's see before mare to God. Kirisaway God, because without you I cannot do anything. Without you, ngang me lost. Without you and your mercy and your grace in Jesus Christ, nga kabararabas me was lost. Nga pokiten you are full of mercy and grace. Kirisaway kay God. Igerey ngay wagas, igerey watori ay bebin, pokiteram bebets ngiri. Iwatori ay boribets, pokiten chan Jesus Christ. Iwatori ay bachochori ay sabmen memwen mesom, pokiteram ngurumi bin mi arisi na ren meren. Iwatori ay pe in peace jakiram we goruk, pokiteram fangeri ay ngurumi bin mi bar urren kiram we. Iwatori kiram we ngiri arabas mesin esapore Ogbobochur esapore pe song ngerir ngeepore peace with everybody else, because I also have peace with you, my Father in heaven. Mariti God. When you severi, now may the God of peace make you holy, make me holy in every way, and may your whole spirit, whole soul, and whole body be kept blameless until our Lord and Savior Jesus Christ return. He can come again. Mariti God. Iyan atogori ara pa kipas pin kipas. Iyan atogori tu visara pa yari sikit at si pin at si boribats at si sabmen niro at si bonam non kiramwe. Iyan atogori ara sikit at si prefer de kelruari with thoughts. Seba chay God. Atogori fangiri kits atogori ara sikit at si pe furry kararuari with thoughts. Nararu bats ngiri kits na know that happens Jesus Christ. Oh, wariti God. Iwe pokitan mayor wisan God ngiri kits na sipuntori furry kiraruari with thoughts. Met wisats paiperera sipwe at chokeri at sipwe nibats. When mi paro rats part. God our part if we make us holy. If we erisikits holy, ren ngurura vi pirang ngirikits, erisikits at siputori tu fitsin marawari kibarag. Nga par wisats, paiperera si para chochogeri. Si sapsa kita, okay, I'm just gonna sit back and let everything fall into place. Oh no. Wisats vi paror wisats. Sipwe at chochogeri at sipwe nibats. Siawe waiti, nga we can only be cleansed by the blood of Jesus. What's our part? God after our part. Tira to Jesus Christ. Jesus Christ after our part. Aber ora we rapigas charvi pupuro abar sefen iwi yaran nom net peri fisin ko tai kiotek feritom. Me that's part. Apa tira to kota apa tira to guriwe. Apa we our part guriwe right now apa to gori arapwe erisikits igerei. We better part. Si pwe give in, si pwe bud ngeri gurun God. E pwe erisikits igerei. Usi pwe to gori baragori ekei barag. When and Jesus Christ epwe niwen sefen ito.
Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Ewa kapaseis. Met sokun aramas sipwe usuri noratsia ukutiwiti. Ewa rerat sawon eboriwin seven. Pipen era. Sipwe barawari barawipin. Pipen era. Sipwe rivets. Pipen era. Sipa chosogri saporas mwen mesen god. Iwe piper era sipwe peace. Sipwe non kiramwe with the Father. You are with ngirikit spirits aramas. Oh, praise the Lord. Mariti God. Mariti God. Ekei yei kapasen God. Ngai wawa cheri powato. Ne firats ikere. Sipwe fakura chochogeri. At sipwe checheberi ekei kapas. Sipwe chochogeri at sipwe furry wete ekei kapas. Ayrikit sipwe furry. Nga siawe weti. Nga siatori chak tufitsin. At sipwe furry ekei. With the help of the Holy Spirit. The Holy Spirit of God. Where you pun ngai po encourage you. Ika puerevan kosabo receive firigun mifen. Oh, I pray in Jesus' name. Ikere pai perere yen arugu. Ei porosen marai. Ei met tot Jesus Christ after refer that's what we rapes. Iwe e potori receive firigun mifen. Nara poruku e potapora burin e papatais e furry met touch medicine by air e furry ren ara osen nuku e porausan nim e porausan marai iwe e receive firigun mifen iwe nupori e receive firigun mifen atori ngun mifratori empower e pochekura ara furry e ke met touch sia kapasusun ike mariti god iwe ngai puari e kun ngi kapure ben kiba mat nerion na ngerbi mefi kapasin God ikere. I encourage you pusid yatek ngeri God pai perere ko ta sinareru kan ebarabas mi wore chargiri ne dipan mi wore chargiri iga pore ti bom e bose wore chargiri God na yatek ngeri God tu are God pokare gu bete ferry dom na no rebel Jesus Christ ni we en ko pagi barabasem puari ek iga puervi touch friend kapasin God ikere. I encourage you. Wase pusin reach out ngeri God. Noriot ek red wood charen nerugom. You were God. E puya barawak. Oh, praise the Lord.